Lakha Sirkep, Amreng constituency, Jirikindeng along, Kidamtang wo signify Sirkep Arni Kangsam, Hastings Jun Tisopan, Bijoy Agarwal, Angtan Pen Kivang Jot Abangpu, Arenge Pasojok, Jirikindeng along Karbi Students Association, Ropho Chilang Pet Pen Kang Saipon. Karbi Students Association Ropho Chilang Pet Pen Kang Saipon along Angtan Pen Kivang non-tribal sa Khaya Tumapan, Dak Jirikindeng Lapen Karbi Anglong alo Antami, Chak Chedet nang Jibusi Lamthe Chiprai Pon Lapen Bijoy Agarwal Aphan Jirikindeng appear Thepen Lungpon Tanglo. Halapu Bijoy Agarwal Abang Hithi Ruini An nang Chak Det Thapusi Apor Chahang Dunlo Bon Tami Karbi Students Association Hatum Chekroy Dun De Detsi Pini Pen Amat Si Ladak Jirikindeng Hawar Pen Lungpon Tanglo Pusi Birta Ripdun Long. बस्ती का नाम क्या था? नोंगथुम। आपका नाम? विजय सराफ, विजय अग्रवाल सराफ। विजय अग्रवाल सराफ। तो आप इधर क्या करने के लिए आया था? वही टूम से बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए। बूम बिजनेस। और इधर आपका वो जमीन वगैरह है क्या? इसी का चुनाव रिकांग तुम के लपुलो, इतुम दर जरे केंटिंग हवार डेट लपु कले, इतुम karbi anglong ya sampai influx sabang itum kecilang dun akenang sot, lakin itum karbi lo charli asong det lapuk kali, lakin media pencing lok karbi rong asar pencing lok, lalu sampai karbi anglong autonomous council kecariat tum kita kedinga tum pan sampai curing rilo, nono son hong pen kiwang pendak bisnes nangi klaim pen, nono son jadi kendeng hanso bipar nangi klaim, langka pen wang po, hojai pen wang po, kaprik wang po, nono son arpek nangi klaim ta kaprik kedim pen wang po, dak ipan se itu memuni pan se areng ipisolang, itu muni sedang cinek lang. Hajira ci dunum panse urta atum insalang la suputak bang nitum kai kitcha karbi lo charli asong jerkendeng pini ke affection ji pupesi nitum karbi lo charli asong affection fating room se labang su putak bang nitum tuning rilo la pen labang su Vijay Agarwal panseta me pinap penabang ke nitum la jerkendeng angkang bang ke teklong la dat nang po jong se business nang kem ji puseta me alang mat kinang ciklam long lelo kaprik panang sponsor na investing sebenarnya lah bang itu tanga lama be lapen ke ya semet pet isi kiput hui bang lapen lo non pena bang ke dak hansu ke klaim pen cinglok hala license samukha bang ke ya semet pet dowek nang ji BRC pulote trading license ko son ji pilodi BRC bede trading license na motor ID be pute dak kosan se license ke selam po latum license ke selam langka a business kita dak bani a go down kita dak bani tu me cikroin tek ali itum klam nang ne pupe klam nang sita me itum aphan se dak business tu klam se itum han se reng itu se pulang bang itum karbi Jirikindeng Pen Samsing Inti Karbing Long Life.